umeze mte nanone ni inganji eating competition igarutse murambona nkanjye ndanga nambaye impuzankano imisa nk'iy'aba basore murabona ubu none abasore agashya badufitiye buri wese agiye guturira umuceri ibiro 3 kureba rero sasa rero biragenda bite berutse ubushize barya ibiro 2 by'ubugari uyu munsi twabazaniye uvuye muri Ghana uwatsinze agiye guhatana n'uwavuye muri Ghana ararya koko Jesus reka twihera amaso turebe ninde uraza gutsinda uyu munsi aratsindira undi 500 kwagiye show. No, gafata. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Reka mbwire ntuzabe reka mbwire ntabwo bufite. Wait a minute. Oh my God. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se urupfu rw'indawe. What be this? Jesus. Binebeki abahungu uko baregeye biro 4 ya man ubu none tugiye kurebera hamwe umuntu watsinze irushanwa hagati yande ya Chris n'uyu muntu wavuye muri Ghana ninde watsinze. Umunyegana yakubise ikiryo nkuko mwabibonye courage yarafite Yesu mana ararya biragaragara no kumubiri kabisa. Uyu munyegana ararenze uyu munyegana niwe wabashe gutsindira 500 by'abanyarwanda akaba agiye kwesura muri Ghana ya man. Ubu rero mu irushanwa ry'ubutaha tukaba tuzahuza uyu munyegana n'undi muntu nababwiye uzaturuka mu mahanga. Reka turebe ngo ni ibiki. See you next.